itu minang raping li kecungka ninggishi mingaye yang dah ke apa karena usan mati la ningai mata lagi na nang raping na perform saja itu kayang sampangda nang raping li itu ningshi say atau ministry Sunday school ministry bang li itu siap sali panihung bijing say oja bing li berbrand wisdom terak kengrum sang kemiter say nang raping li berbrawi manglawi tui mabat lakla cipe migi shabba oja bing sak vai itu oja bing wagla siap sali panihung jing say Aring the Torah is church li first time na iwa china krene kejijang sangka akshi de khang ning kam mi lo itum gedong welcome sak ngai na khle pa ma de khang ning kam mi lo jo first timers bing okay ASUNG de lai say ai bang phe se yar gedong de bang phe sa ning shi hai re psychologically welcome sa de lai ajiz mi show hi palm Sunday sauda mi le khajung mai de lai whether mam thanam de ka tha sa ni do mi hi Paning sai ka, kadang orang elak kena pro shimli khara kecihi, pro shimli wau say the kohosh hada imang lana matanda ring paye jide samisna. Kong geshawa kondi shaklau the imang la kamatan. Kya kazangli aring tor, Sunday tor ngai san lak kena khrai kya kazangli. Pro shimli wak ngai je, pro shimli wak ngai je. Ratsan hai kachi veli. Achi rangai lak ni khra tha da merin pai da prohoshimli khwa gaji hili ka gahaw uklung sa serno gaji yaw ko mi na rim kapta hang hangai ni che Tangkhul Baptist Pastors Association we 59 kumbai gazip the samkhulen the hosami the ring pala ken pastors trak khra da kupsai re ishi church ma war thwe tha sai la chuwe ka shok zang update pau samhangai Dialogue in Ishi Church Ivang, Tango Hupu with pastors being Ralaga, conference li Ishi Church Ivang, Saklak Kaina Atam Pashok Lagate to Muvang Sia Sami Edley Day. Chutili pastors could own the funds Harala, Gatat Ledo, Sia Sami Leko, which in name Kulum to Junka, Paura the Lay, Itum Pangmeda, Sia Sase. Churches Kachivali Jiting Yao Haine, Sia Sami Kvai. Aring Tor sia sami sir the leader Palm Sunday sa sailala ajan conference li pastor gazibli sami air thala le jija with church la aring Tor sami lo jawda chiti ji sam ga pang bingwa aring Tor sami sir the leader itum na vreshi how ga pok wen to the Palm Sunday kaji kum shirin da mayon ra de mayon ra chingai Palm Sunday khajan sha chingai Palm Sunday mayon the khanena sing like Hosanna vouching eh Thalala aring Torla Palm Sunday khajan na ru na ka pen masam helo na te hang khai topic kham ga dam tran Palm Sunday ma chum shok mane khanena sing ching la gam sing thu ngona Palm Sunday ma shok mane chuwaina itumna ajaz mik shol aring Torla Palm Sunday we maramli itum kharjan phengrum lushit khwai sasa Palm Sunday jiga itum meaningly hang sadrag jang hi dla nimla khanai na hya khanai kakhne likhido gatha no chishuna katong gatha no ji phaning kakthum likhido Hosanna the khwa kathum yamam lai lak mane chishu gatha no tong laga ka jangai na Hosanna khanai na sing laga Hosanna khwa ka ji itum na sha chinga The Hosanna the Kavaju Kerjanji Kachili Kata the Hopokla Gaji Kambujuk Taran Chishuna Mina Matong Lak Rangaji Gata Wakwilu the Sojana Hopogaji Deji Mina Matong Lak Rangaji Gata Kuwangdo Mina Matong Lak Rangaji Gata Maram Lade Jishu Christian Jerusalem Zangtam Zimik Achi Kia Damli Zangla Jaka Itum Christmas Moyonda Ayani Larikatam Nobingatong Ramlihan Kungtano Jewish being with panit katumlay kamataya Jili remake the kamayon he achu aina hogpok akama kanautan mayon ba idakle Passover hoda Hebrew atumi Hebrew to any besach kaho paniti important salake kipak kan mismsa pai mane itu we panit li jiktamu wado mismsa ga pai hipa he samplum gini nagi Mangavature, Arab Panit Mion at the moon can I am moon by your office or the moon by Kajitra Clare, Kahipa here, Bassover Panitia, Umzang Sar, Plumra, Kram Gata, Kiaka,
ตาตะปมเลยมาเทมเยรูซาเล็มลีมาฮอนมาเปาแล้วก็ Passover พันธีมายนะจะได้อาดัมจิตรันจิลีชิชูคริสต์ละ Passover ขมายนจิลีองค์จังไว้คงทัดอาลกาธานาฮิคงนะพันธีวิขมายนนิงรินว่าอาจารย์ละก็อิสราเอลบิงลีอียิปต์เราประเมินกันช็อกขมีจิพันิงคงขมายนนี่มาจังมาการขมีพันิดขมายนเรื่องนั้นทำลิกหางที่ชุด flameless ชัดมากก็ตักมากเลยยาวน้าอักตายทัดโลแล้วก็ตายทัดแล้วก็ยาวจะเป็นอาชีพเนี่ยขมงลิตยายโลจิตหาก็อินะรักขมการทำทรานลีนวิชิมลีขมงลียาวชีตยายสาขาอินะนั่นเลยมาการที่เอาเลยนวินเอาจิตใจมันสัตย์มันจัดมันสามเลยก็จะวางอิสราเอลเป็นเลยจิตจัดนักกันนะแลมยาวน้าคุยแล้วก็ชัดมากก็ตักมากเลยอังจีมากเตะก็อาหารอาชุกกระต้องก็ไปยาวจีมัดที่ทางให้จะได้มัดที่ทางชิมลีให้เลยมัดที่ทางชิมลีให้แล้วก็พังทางที่ตายทัดแล้วก็เอาอาชีพขมงลิเตยเลยอาจจะยิสุคริสต์วันนั้น translate ก็สาดัมทรานลี New Testament นี่ translate ก็สาดัมทรานลียิสุคริสต์วันอาชีพลีคารุระบิงคริงสมังระนะกันคุยระนะมัชมันระคริสต์วันอาชีพลีชิดสังดาเอาวิ cross ลิงยี่ก็ได้อาชีพลีมายาก็คุยบิงอาชีพจันทร์เพียวก็คุยบิงนะมิเรนมาทิมระคริงสมังระนั่นเลย judge มาสามระนั่นเลยการที่เอามาการที่เอาระก็จริงๆทางสารบ้าตาก็ไม่นะจิสุคริสต์ลีชาวกษัตริย์ก็จริงๆอาคมาขนาดทั้งยี่ทุ่มยาวนะระอาชีพเยรูซาเล็มเลยจังระมาตีทั้งอิสราเอลเป็นลีบรานะถึงชิดสังให้ยาวคุยลม4 days ชิมลีให้แล้วก็ชีวิตที่ลีตายทัดโลกจิตดังมันจิสุคริสต์นะอาชีพพามซันเดย์จังไงนะเยรูซาเล็มจังแล้วก็อาคมาขนาดทั้ง4 days เห็นเยรูซาเล็มนี่อาบาวุชิมลีโปรชิมลีสินาโคกลีวาลก็ตั้มจิตให้เลยวัดมังเอาวิสารานิสาแล้วก็ after 4 days with Lee Friday ตรงนั้นอะไรแลมยาวตายก็ทัดตายทัดเอาsignificant salah jang Old Testament li yaw tai gatat achu New Testament li yaw now Jesu Christ li tai gatat kji wi kharjanti ari ngathor achi yana haw ga phok ka sana ba Jesu ya tam hi thran la marai cha da Jews being he rom shorkar wi azingli pam haw da Messiah kan khmia akhang rai sai jmo Messiah varar tangrai sai jum aji Jerusalem ni thum yaw thi wa sigja Jishuna Jerusalem kainung li chang vai chat ka phok apam ji ka chain kla historically geography ji thum study exadam tranli Matthew chapter 21 verses 1 to 11 ji ka padam tranli kala athum na Jerusalem wanganai uda olive ka phungli khalai Bethphage li washunga Magan kami panit ungjang gawai mi gadong na olive kapung jili cam salag ungbam laga Jerusalem kainung jili changa olive kapung ngai na olive kapung ning laga Jerusalem ni yang ga kila yang gar yang tap sang jin laga Jerusalem konum ga to ngaji thaire olive kapung joina ka ji shuba Bethany Lazarus thiawa jawda Lazarus Mary and Martha we apano Lazarus thiawda Lazarus li ring shock mi cham laga Bethany li pam sai jide ring shock mi cham mai laga jo ring shock sakai ra Lazarus thigai ajli ring shock sakai ri chi Nazareth bi Jesu ring shock mi awi ji ki mata ka khai ka sa miracle ji pau jing ga yaw mo hung da le laga Jesu Christian Mount of Olive ka phung li rai jide laga chiwen ka janga jide chiwen Jesu na we sang de khani li shiwa ta hang nani we manga shong khalai khu 키크도 마항네 나니 왜 망아 숑 칼레이 크 항들레 그 테마 빙나 아 망아 숑 칼레이 크지요 그 때문에 루미네 배 Mount of Olive hilera Bethphage hilera Bethany 와 그려 큰욱 숑 레다 레나 타카 망아 숑 칼레이 크 지지 키리 항레 지가 Bethphage 레라 그지 그 테마 그 중은 항 이듬 더 geography 타마가 Bethphage to Mount of Olive 500 meter 2 minutes drive 아치바 더마이나 봐 minute 크니 current 타오래 다가만 마담세 minute 크니 마 타오이는 세 교회는 MBC 기상 달라 minute 그 tum가 무디가 오야 돼 나이라가
minute kani drive distance te Bethphage to Mount of Olive thaga Mount of Olive when Bethphage kava kajiva nganai la ke kinaba valu chili valu laga hang sa de chili katha akha anawai nang soda hokka hai nani na thaira chi khala khuilaga iwili khuyunglu verse 3 kajikthana naniling hanaka prohona ot sawai gi gichilaili da hanglu jaina ana nanili katha burani chi ngalang da chihomir kajikthana naniling hanaka prohona ot sawai gi gichilaili da hanglu shepshi dena pa kha tiom thamai de lewo prohona ot sawai gi gichilaili da hanglu jide tangkhul du liba shepshi du liba if anyone says anything to you tell him that the Lord needs it Rana dargar sai dahang kata pat chide shepsi de na ba ang bana prohona ot salai gi chilele mai prohona dargar sai ri gi hang la gai sense mangwi mane kha prohona ot salai gi chilele ke jena shepsi de bali kala original text de ba dam tranli the Lord needs it Rana dargar sai khang dai mole Rana dargar sai New Testament we gospel Matthew, Mark, Luke, John. Mati jili kapadam tranli kala synoptic gospel John mazangla kathum jili gospel kathum jili pa khya tam tranli chishuna targar sawichi kajiwi kharjan aklam samo chishuna as targar sawjo ot ak ningja awjo kajiwi aklam samo mane sam ka phang jili khangru ak khni je khile je John chapter 4 li chishuna Samaritan Samaria wishna wa jili ili rujangai ili ter khamilu the boy targar sawang ka bonai khasamang la masamang mana ang apam khang dia kali John chapter 19 with 28 li crossly ali shawshan gai dam thani ili rujangai ra I thirst I rujangai ra the shunahanga targar sai re kajina khamila athir ga thur mimanga masamang mana awining jang ter masamang mana Bible katongli kapadam thani vivrahi chishu Christa hi needy person thada khwat khlaya mi thada itargar sai gi thada masamang lak mane chida depict masai lak mana kha apam hili vivra in a targar sai da hanglo the Lord needs it da hanglo kaji palms and they don't want gang no if anyone says anything to you tell them the Lord needs it kaji kathana nali kyuwangla yaw hi no meaning lagwa Akhwawinda, iu ina akhwanda, kyuwangla. Tang hanaka, Rirana dargar saye gaji hanglo. Then Rirana ot sakwai leli, the kang dam tran hang sa de jhom yaw da. Akhwajina honor saye jida. Kyuwangdo, Jishu Krista ana. Gatha min matong lak rang gaji kyuwang ka phado, sibigari tong bai se ar se. Messiah na jimnim la. Kada you Messiah na donkey, a fool go. Sayur bi going chaili, marak kapaya, marak kui kapaya. Sayur, lina dong le se. Sikugari dong bai se. Chideje. Inu Messiah na jaga kyuwang ino, sikui kongsani prada. Solomon awon kapamma gonung dili prara ne se chideje donkey ali mankma sayur de go chili chishuna tonga today kyuang no maram khani number 1 it is the sign of humility evil malung khnima yaw nauna Kachiwi sign Amaha Kanijimo. Kakanyali, it is the fulfillment of messianic prophecy. Anazarvan Bahaji, Zechariah chapter 9 with 9 li, Ki Gabiagla Jagaring Palu, O Zion we now love. Pangdavalu, O Jerusalem we now love. Younglu Nawi Aunga Gata Alana Akali Tongda Nawili Rarali, Maikaya Gala Kayuya Chi Alaka. Hangping Arizamo. Maran hangpingai reng saji Krista ana fulfill sakvai kranda. Ultimately hangpingai reng saji aja chu Krista ana fulfill sakvai kranda. Chuwain nemla kaya lamb takui kaya lamb yaw now agasada
ana sikui kari li matong mana sikui kari makapang kui mana ana Solomon gonung li paragwai makapang kui mana kana sikui kongsai li paragwai kapang kui ya Kyuwang marana hang maran ping hai sa ji fulfill sa kwai na The Lord needs it Rirana dagar saira gajihi Kiling hangle jaga Jishu Krista awi dagar sabali mning mano Zechariah chapter 9 with 9 wa tishuri yang sigijo Gazing ramli khlaya awavu rirawi kapaning ungshung gawai gasana jinda chuwang na ana Rirana dagar saira da kahang ji chuwang na Get somebody yam kuili akamakana utangana ava tengori kutu miaulo sapayaka kana wi kapning aina vai milo today Rawi kapning ongshum kwaya ana Jerusalem li kazanga ava rawi kapning sa kwaya ana manger nauli sigwi khongsai nauli raka prana marai gaja statement na chidle deje get somebody yam kuili ana rali sia saina aja ana gathana kapang kui gaji marai gaja rawi kapning sa kwaya na hang Matthew 21 with 7 li tapa ka kala thumi ka John hammi da chishuna chili tonga mi ka John na thumi ka John shongfuli hammi kala kai khana thingphang riao khui da shongfuli hammi chishui mangali kala khanukli gazada mi bingna David we now merely Hosanna prohomingli khara aji kala mahai chumikap kacheli Hosanna da panglak in a bawa na lo chi Matthew we account go ara Luke we account li ta ka ba dam tranli Gospels material kharjanji hilil tiaw me khapia araj tiaw me khapia atum na khapia de khlai ji paung ba wa lang khli haw adam tran look we account bi da de khapia de pro ho mingli khara awngali kala ma hairno gazing ramli sidai ji Matthew account li gazing ramli masang mane look we account li gazing ramli chingri hairno kala chui khamatai li teng matai no khibado awawa rali ming tek matai no sidai Jishu Krista li mani matai Krista agaranda exalt kasamani mane ka awawu ngashit mi khaya awawu ali ka jiho gra awawu khipagla da naujina thaitit haya laga awawu kasing ramli khlaya ajali chingriya no kala chui khamatai li tek matai no da ogathina wawa jidai jishuna hangla ai ilimom sot melo Nazareth Jishu mom sot melo ka kasing ramli khlaya da hangla No, mahang manay kamigumo awi uglungli conscience riramlay mana da paning salala oh my god da hang shok khai thada rali phaya riramlay na ve ta hang scholar akana thanga washimli carrot awi vegetable carrot kak lagaw pa kak ta kak tu ashung oh my god is dai riramlay mana da kahang kathem ne ka awi consciously awi ningli rali bingai ne Anamlim ni chimeda how conscience na wali rally the things agar takamai chishuna chikhamtai ali gazing ramli khlayali ta hanglo ma chimtam sai mane khajumi pingjina ka dong mohon nga paula ka gazing ramli khlaya rally exalt saya awavu kapani ungshum hauda ogathaina gazing ramli lam sot mi hawa verse 10 kalana Jerusalem li gazang tharan misai kor ning thawa sho ning thawa ana Jerusalem le gazang adam tran misai ko rubi uglung thawa jmo thaga environment ning jai gai to say chingrian bang sa ji kujik ta rai ra kujik ta to say ning thawa ji le dai uglung thawa ka da ng thaw kai kana hi messiah ji la ga tang thi kai kana hi ki pa la the question sai Hang? Chana guy kana chana mishang jina hanga. He Galilee khalai Nazareth kui maran chishu jina. Maran guy. Luke we account li Luke 19 with 39 li palu shik jadam tran li da ka piai le. Luke chapter 19 verse 39. Chana yar li chatrum ga sa Pharisee kai kana chishu li hanga. Oja no we sa hang tu bingli hamachin lu. Anang han kai ina na tumli ka hangna atum jingri ana pam hailala lungui bingna aw shokra rali masot mi khwai kipana khamor sa kham mi shapkida
rally uglung na masot mi ugang jadam trani kibado. Na we praise, na we worship. Rally kokrum, rally masot kami. Na li kam shabi kibado. Jig hang na jishuna. Ato mingli masalo da hang lala. Ting nalung nala vao shokre jidaji. Uglung dong ngtsawa dramatic change akavarao is the environmentally. Me ting we are control sabaila masabai tua jide. Haring thor Tangkhul Baptist Church Checkon li raga the plitum. Krernao when hopog national tashunda. Itum na huikame ajili kokrum kibana kamsha brudo. In a huikame ajili na masot mirror masot mi vamaram lejaga nali kibana kamshop kido. Kam shop malay mana. Haji na mangmulak na gathana gathang sasalala. Nana mangmulak konai na ujali na zamaytui naramli na zamaytui na chot maytui no we masagate no mangmu maytui maybe nali full gatha the hosalabai. If the Lord needs you, we run nali tergasai jaga na mangrara na mangningara na kahang mangnara kjimaida. Itu magatha na ujing sasawo ajipam sandai hili. Rana tergasai jaga I mangmulak lala ali rar awili var. Kika magning gatha jali chishuna tong hauda ali ka John Hammidla mingla. Aji I mangmulak ka ili gatha ili chishu Christian ka dong adam tranli I gatha dala. Mangkhama I gatha dala. Ili Christian dong ai ka I na red carpet li chat kida pasak lela malela unna se. Chadreya. Na humble sana no ni takui khai no li khangjan khawatra khali sala chishu Christian li tong saglo no klungli no mirin li Christian a khwa sang saglo nali khiban dong le na chu nali khiban tong ni doi isingra nali khiban tong le khla ge hem tai la ko in Christian hang ngai adama khali national tiaw la khai national ga hi aeroplane li tong ji de Chana ra gutri pai ga la gutli tong da like dong it turbulence weather mum tha to the airplane tong hai bing bathere muya shala ka bam ni wa jang ka airplane hi khanuk tin da trucking mar lang in the turbulence wai chile yang an khanuk ka mar na khanuk la ga rang nu kung nu ka la ka kong lui jaw chili pam sa airplane li mi hyang tong da like dong hi yaw yi ngu nyao ngon yao yo tiki chai ra ka tha ra kan milo da yong chang yong da la ka airplane along ji kong khlui lui o ta ku tung malung ku tung na kai na lung ka cha la akhon yao ji dai now shnaw kana awi phone now ji sing la corner now kli sit window shield nglam ji li da shai la ga awi phone now ji video games dang re la ga la ya la in pom ji dai China jili pom da mi bing ji yao lo ga nap songpa jili yang zang lo ga nap songpa ji ka tha ji la li ba ki ka mop ting lak ji la da ana nap songpa hey the plane is going to crash idum na dong na plane hi crash sang ji ja de nam them la na ba mong chim la tang ha ni ji de nap songpa na video game rong man la ga na yang ga Hey, nothing will happen. Just like smile sai chứ mà. Ai khi cầm tham rồi, là cầm mình đi nhau chứ mà. Nó yo, mi bay nó. Tôi chỉ phải khi wang la nó cái thằng đó, kim tham rồi thằng hằng gì đó. Ta curious thing ai đó vào shit là cái thằng đó thấy được nó. Khi cầm tham rồi mi cái dòng người trẻ riêng luôn. Cái thằng thấy được nó. Khi cầm tham rồi thì nó hàng sập la. Thế nó cái thằng đó, nào ba chứ nào, mình này là thao được lấy ba chứ sao vào đây? Laga thay awi now mirror I tong de ja thay ishawan I tong le ji thay laga plane he crash sang sap ro la che ji de ning lum lak kai nang han kam yaw ji de a chi ra ga de le is a church member bing ka ngali nang han khai nali khipa na thau de le nali khipa tong de le ka ji hi important sam make up chili matai khmai akhalam le nali khiban tong achu rana tishu na tong dale jokha mangmalak la bai gatha na thang sa la bai na wili ning khangnung le do ring lak tale re khanali sinalo balan na tong e jokha pangshap na tong e jokha ka khram na tong e jokha khamathang khamano na tong dale jokha
no me really ching khai malai lak mutalir khanang lak ken le rama aring thor Palm Sunday adamitran Jesus Christali itumla Hosanna the Bible say Hosanna ga ju ka khlatwa masot khami mang maning me praise mang maning mane save me ga ju dai awi kathuga Hebrew tuiwa Hosanna ga ju save us ga ju dai itumli ka kan milo ga ju dai katha nauli dong na kajanga ajli mi ka dong na itumli kan milo itum aung ra ra dale ga ju thai haw da itumli kan milo da ka hona Aji Palm Sunday he ochot yani itumna apong gatum thai khui pa ya remigop kji hina he is the rightful king he samphang khang ya aung ungnaw akako yanglu no we aung rara li kji Zechariah le hangbing ar sa ne Zechariah le hangbing ar sa je achi ana samgapang na Solomon aung na Aung ka ku adam tran de ashawa David na ka dong mule ka tha naw jili tong sak laga li thau nyao me ji de 1 Kings chapter 1 we 38 39 ji pa ka chuwana je Hosanna to the son of David ta ka khwaw da achya chuwang Jesus Christ ya David we now tun me Maran aung na da hang maran bing har sao da umpam khongji awila ka khya khwingi la ga ga khwin nei sam bang ran sam ga phang nei ana bang shap le da ana khwi thi kham ni lak ma nei ana siguri tong la ga aung na da bossa lo i aung ko i ding ram mi lo da ma jang ma nei humble sa la ga ka tha naw le tong la jang ai tha la la mi bing da aung na da theo aung sa ba aung ground kui hon ma sang lak ma nei tha la aung na da theo wa chu dai kyu wang Above Rebrana aung sarako dang shipping ay sai. He's a promised king. Meeting ting na Hosanna da bao sa la la ka shong mi ga chung na tishuli khang han ak saw wa jide hi aung la la akipado Nazareth uena ka phang khi shokida ha na wa jide ka clearly is a victorious king akhiyu aung ne kyuwang do pham gji Itum the Kanaina sing it is a sign of victory. Idai. Kang daily ki kam sing ne. Kajita umnaw han right han wala ga right ji. Yui da han khunga dam tran li Kanaina katat laga sing idai. It is a sign of victory. Kang dai occasionally palm leaf singer ga ji Bible in mazang lak mane ka rai khayu adam tran li singer. Aji Jesus Christ na temple li Jerusalem le ga adam tran li ali Kanaina sing kyu wang do khayuya aungana victorious king khang saw wangna dinama kagamali hi hang gup sangaur he's a gentle king takui haya aunga lemo kada do adam jitran aunga khana konung yaw thi ba ga je kha lang songla ngena wi sari khama tang ba ra ungna wa khoi ku han sang ra ana dong dak lis chariot sigikari jili sina ana ham ga khuya ka John ham mi la ga jili tong la chatra yaru ga dong ana yang ra re la ga oh aung ra ra da le ta thai re kha ji Jesus Christ ana ga jang adam tran le ana ta da mazang mana ana ga ta ra jang do humble sala kaina jang achi Manipur li MLA CM akar you Checkon Iraq ana ka traffic dong la block sao đấy MLA ra lấy khô ta block sao đấy ya river emergency mi cái thi phung mà làm thêm đấy block sao nhau đấy MLA chẳng dùng sang ra được lấy vài minute 15 minutes ahead 20 minutes ahead khi vậy nó chặt bóc laga na quay đang cái sang cái thì traffic cái đông block sao nhau chẳng laga chili kari security mất cái chả phanh sang đấy chỉ ông là được xe chỉ cái thằng đó là sẽ adam jitran chỉ shunu ji sala chỉ shunu jim samna chamlak kaya minam tong lak rang ga which means minam tong lak rang ga ja ka ot an dang da ma phung thai rang ga gatha ji dai marak phok rang da gatha ji dai khi kam sang mai rang da gatha ma kan na rang da gatha ji dai minam shi lak rang da gatha ji ana tong na ji da our mode of transportation jing no
chỉ tông là các chăng à anh à các bạn ấy liang ra lo đó security ban sa là security tra thang là cái siren không là dùng sang là no à con không lắc mà này các chăng ấy giờ rồi nào con không đó Jesus Christ silent sa là cái này chăng à khi giờ rồi nào mà hôn cái bao là cái siren không được họ dân à bao là thấy hàng ngày sẽ itu me merin hila 2 Corinthians chapter 10 verse 1 li ka bi hai Paul na ka hang Christawi khanim kala khanga hui takui ka hai ka ji itu merin ni la le plum rakho ka hang ji hino itu me Jesus Christ na humble sala itu na lang so ngai lak te kyuwang do iwi we run malang so la ka ba no we run takui hai la ka ba iksa ni ha lang so do achi pam sen de atamitran một chút khí xe sinh ra một chút khí xe lang cái số ra là những cái lá cả kêu bằng ra vào lang cái số ra mình mana pam san đây khai anh ấy thùng ra đi một số cái tâm khí xe mà làm vào ai thùng ao lá cả yang lo nó bị ao ra li cái gì aring authority team na chỉ mang mình là chỉ sưu ya chăm sưu khí sa không sung không rong mà mình chỉ ring sa mà làm vào ava không sung ao na he's the rightful king Khayuya vareshi mirin ringsa victorious Christian life ringsa marama kyubang le jiga aba khayuya aungana iduma khayuya aungali khoruma jilaga iduma mayuimana iduma mai shilak ke nok thijinga mai gishi vareshi mirin ok thuya iduma khayuya vareshi mirin ok thiran victorious Christian life ok thiran kyubang ina khorum dakle brava khayuya aungate naw makeup ta malung khanima takui hai mirin chi ringsa maramba iduma chishu itu beberapa malum khanim awali lang so akla mulai mana awa malum khanima beberapa aring thora ka dak leitum katong ali beberapa takui khai oklung malum khanim sangmirno humble sa sangmirno kyuwang le jika ituma humble sa la sa makeup kaja takui ga haya luhiri ga haya beberapa kokrama miyure beberapa song sir amen